Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ndabasuje mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kugubwa neza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Mwebwe mwahisemo gukurikira Talent TV Show, mbahaye ikaze. Ku bantu bashya mbasaba gukanda subscribe, ku bantu musanganwe nanjye mu hantu musanzwe kuri Talent TV Show, nizere ko mwisanga ndetse n'ibitekerezo byanyu mukaza kuba mubitanga. Twagarutse mu makuru y'imikino agezweho muri equipe ya APR Football Club. Muri aka kanya makuru ari ikuvugwa nonaha muri Sekafa Kagame Cup. Equipe ya APR Football Club iritabira rutahizamu mushya wamaze kubagera i Kigali. Ese icyo kwibaza ndetse n'ikibazo muri kwibaza, arajyana n'abandi Tanzania? Ibyo byose nibyo ugomba kwibaza ndetse n'ibyo ugomba kumenyera muri ikiganiro. Uraza kumenya ngo rutahizamu ujyana na APR Football Club hagati ya Abraham Siakombo ndetse na Mamadusi ninde bajyana? Ese Hobo Heziriye aragenda? Ese nde nande bose baragenda? Ibyo byose ugomba kubimenyera hano mu kiganiro cy'imikino kuri Talent TV Show. Nje nitwa Janvier Mukama, niyo mpamvu mbamari kugira ngo tugaruke kuri ayo makuru. Duhereye muri Sekafa Kagame Cup makuru ahari. Sekafa mbere ya byose igomba kubanza gushimira umuterankunga wayo. Sekafa igomba kubanza gushimira umuterankunga wayo, nta wundi umuterankunga wayo ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Sekafa abayobozi bagomba kubanza bagashima uwita umuterankunga wayo muri rusange. So impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati Sekafa yashimiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame uzongera gutera inkunga irushanwa rya Sekafa Kagame Cup rizabera muri Tanzania kuva tariki ya 9 kugeza 21 z'ukwezi kwa karindwi. Izabera muri Tanzania ariko yakiriwe n'igihugu cya Sudan. Ubwo no kugira ngo ngende muri updates ndetse na buri kintu cyose ugende ukimenya. Johnny Aukageshewo umuyobozi wa Sekafa yavuze ko inkunga babona ituruka kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame izakomeza kuza kandi ko ari ikintu bishimira. Ati twishimiye kuva muri mwaka wa 2002 nyakubahwa Perezida Paul Kagame yarakomeje gushyigikira iterambere rya ruhago muri Sekafa, atanga inkunga uko irushanwa ryabaga ryabaye. Inkunga Perezida Paul Kagame atanga ikaba irimo amafaranga y'ibihembo atangwa mu irushanwa, aho ikipe ya mbere habwa 30,000, ya kabiri gamba 20,000 mu gihe aba gatatu itahana 10,000. Ubwo no kuvuga ngo ya mbere habwa arenga 35,000 z'amanyarwanda, ya kabiri gahabwa arenga 22 nayo, ndetse n'iya gatatu igatahana arenga 10,000. Kuva iyi nkunga yatangira gutangwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, equipe ya APR Football Club izitabira irushanwa ry'uyu mwaka imaze kwegukanamo ibikombe 3 ndetse inshuro 2 itsindirwa ku mukino wa nyuma. Sekafa Kagame Cup ya 2021 izabera Dar es Salaam, aho amakipe 12 yitabira yashyizwe mu matsinda 3. Ikipe ya mbere muri buri tsinda wongeyeho n'ikipe izaba iya kabiri nziza nizo zizakina imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza. Uko amatsinda panze turabigarukaho. Coastal Union yo muri Tanzania iri mu itsinda rya mbere, Al Wadi yo muri Sudan, JKU Jeshi la Kujenga ni Jeshi la Kujenga la yo muri Zanzibar, JK Sport Club, Dekedaha yo muri Somalia. Tsinda B ririmo Al Hilal Omdurman yo muri Sudan, Gor Mahia yo muri Kenya, Red Arrows yo muri Zambia ndetse na Djibouti Telecom yo muri Djibouti. Mu gitsina rya gatatu turimo Sports Club Villa yo muri Uganda, APR Football Club yo mu Rwanda, Singida Black Stars yo muri Tanzania, El Merreikh Benty yo muri Sudani y'Amajyepfo. Ingi akaba ari Sekafa igiye kubera Zanzibar Tanzania, ariko akaba ari Sekafa igiye kubera Tanzania yakiriwe n'igihugu cya Sudani. Ariko bitewe n'intambara ziri muri kiriya gihugu, bakaba barahisemo ko Sekafa ibera muri Tanzania, na cyane ko ariho ikipe ya Al Hilal ziri gukora imyitozo ndetse ziri no kwitegurira, nubwo Al Hilal ndetse na El Merreikh zizakina shampiyona ya Mauritania. Icyo kintu nacyo nyikubwira.
So kurandwa equipe ya APR twamenye itsinda ndetse binarayikiri ko nta gintu bishobotse APR Football Club iri ni itsinda byoroshye ko yazamukamo nubwo umupira wagiye uzamuka birashoboka ko APR Football Club yazamuka muri iri tsinda ikazamuka muri iri tsinda ikaza mu makipe atatu agomba kujya gute mu makipe ane agomba gukina kimwe cya kabiri kirangiza. Mwumve ko nirushanwa umuntu nugukina avuga ati ni ntabu wa mbere sinda ba qualified muri kimwe cya kabiri. Nuko ibintu bimeze gusa nge numvaga bakina kimwe cya kane bagatwara ebyiri za mbere bagashaka n'izindi ebyiri za best losers. Ubwo nuko nge nuko nabyumvaga nuko umyumva irushanwa rya group stages witugagitogera semi final naguri baryaryoshye ariko kubera gushaka kuvuga ngo ikipe ya mbere niyo izaba qualified muri semi final bizaryoshya irushanwa cyane ko arimo n'amakipe manini nyuma ko muri Tanzania byanze ibe muri Tanzania yanze kwitabira za TP Mazembe zarabyanze Nyasa Big Bullet zarabyanze zanze invitation zivuga ko zititeguye neza cyane na Simba Sports Club irakora pre-season muri mu Misiri. Young Africans nayo menyani iri bujye Autriche irajyahe Young Africans. So ibyo ngibyo tubiveho bya Sekafa byari ishimwe ry'umukuru w'igihugu baramushimiye. Rutahizamu equipe ya APR Football Club yamaze kubagera mu Rwanda arajyana na equipe ya APR Football Club nta gihindutse. Rutahizamu ukomoka mu gihugu cya Mauritania Mamadou Sy wakinaga no Court Kings yiwabo ugiye gusinyira APR yamaze kubagera mu Rwanda. Uyu mukinnyi wageze mu Rwanda mu ijoro ryo kuwa gatanu nkuko amakuru abivuga ndetse byitezwe ko ashobora gutereka umukono ku masezerano y'imyaka 2 kuri uyu wa gatandatu. Ndiza ko yanamaze no kubasinya akaba ari umukinnyi w'ikipe y'ingabo z'igihugu. Mamadou Sy wavutse tariki ya 31 z'ukwa 12 2020 mu mwaka wa 2000 Pluto. Ukinanga Rutahizamu asanzwe yitwara neza dore ko no guhera mu mwaka wa 2022 ahamagarwa muri equipe y'igihugu ya Mauritania. Aje guhanganira umwanya n'umunya Nigeria Victor Mbamachukwemeka wageze mu Rwanda mu mwaka ushize ndetse nawe akitwara neza agatsinda ibitego 15 muri championnat anganya na An Elija wakinaga Bugesera. Mamadou Sy abaye umunyamahanga wa kane APR Football Club iguze nyuma ya Seydou Daouda ndetse na Richmond Ramte bakomoka muri Ghana ndetse na Youssou Wane ukomoka muri Senegal. Biteganyijwe ko aba bakinyi bashya bazagaragara bwa mbere mu mwambaro wa APR Football Club mu kibari mu kibuga bakina mu irushanwa rya Sekafa Kagame Cup rizabera muri Tanzania kuva tariki ya 9 kugeza na 21 z'uku kwezi kwa karindwi. APR nabikubwira imyitsinda ririmo Sports Club of Villa, Singida Black Stars ndetse na Emirate Bent yo muri Sudani y'Amajyepfo. Mamadou Sy rero niwe uza kujyana na equipe ya APR Football Club. Benshi bari bayiteze ko aza kuba ari Abraham Siakombo ariko ntago ari we, nagaza kuba ahari, ntagaza kuba ajyana cyangwa se nago aza kuba ntagatangazwa nk'umukino w'equipe ya APR. APR ikomeje ibiganiro n'uyu mugabo Abraham Siakombo ariko ntago barajya kubyo bimvikanaho ku buryo APR Football Club yahita imusinyisha. Ubwo Mamadou Sy mwitegure kumubona muri Sekafa Kagame Cup. Sekafa Kagame Cup igiye kubera Tanzania nibwo turaza kubona witwa Mamadou Sy, tukabona andi mazina aba bari Richmond Ramte ba Daouda n'abandi bose utabonye bakina b'abanyamahanga ikipe ya APR Football Club yaguze bazaba bahari. Uwitwa Richmond Ramte ndetse na Daouda Yusuf barebye umukino wa APR Football Club yatsinzemo Police Football Club ku mukino ku gikombe cyo gufungura Stade Amahoro Inauguration Trophy. Birangira abakinnyi bahise basubira iwabo muri Ghana gufinaliza transfer zabo. Birumvikana hari igihe hari amafaranga bagomba equipe, hari iki baba bishyuwe bagiye nabo kwishyura. Ifite amasezerano equipe muragabana. So equipe APR Buyare yabahaye permission ndetse baratangira akazi n'umutoza Darkonovic. Akazi kabo baragatangira muri Sekafa. Uyu munsi nagindutse turabona liste y'abakinnyi ba APR Football Club twaye muri Sekafa. Abakinnyi bagiye kujya Sekafa turaza kwa tubabona nta gihindutse APR Football Club irabikora. Iduhereze liste ubundi natwe duhita tubabwira uko ibintu bihagaze
muri ekipe ya APR ndetse na liste igiye muri Sekafa, ariko biteganyijwe ko bakinira ku bwe b'abanyamahanga 4 bagomba kujyana na ekipe ya APR, nari nabwo bamwe bazatangira gukinishwa umutoza Darikonovic akabareba. Ariko umuntu witwa Ngarisene Tuguma ari kuri level yo hejuru. Umutoza Darikonovic yavuze ati Kertara uyu mukinnyi Tuyisenge Arsene ni umukinnyi uri kuri level yo hejuru, ni umukinnyi uri gukora imyitozo. Umutoza akavuga ati wow, uyu mukinnyi APR hano ifite diama, ifite imari. Arsene Tuyisenge Tuguma mana nyagasani, ibintu ngari gukora hari ishyorongi. Urumva ibintu Tuyisenge ari gukora ishyorongi ntago ari ibisanzwe, ntago ari ibyina, ngo ni umwe mu bakinnyi bari gukora imyitozo ngo ari hejuru kurusha abandi. Umutoza Darikonovic yavivuye aravuga ati kabisa aba bakinnyi APR haguruka mu kanya, ngo turagenda tubereza updates uko bigenda biza. Updates zo murazibona, APR iragenda tubakubite byinshi bitandukanye. Liste y'abakinnyi baraba bagiye, liste y'abakinnyi baraba bagihari, liste y'abakinnyi basiga, byose turabiguhereza ntujye kuri Talent TV show. Ndakubwiza ukuri, nagarutse nje kukubwira umupira, nje kukubwira amakuru yose mu bice bitandukanye, kandi tugiye kubana mu ngeri zitandukanye. Amakuru menshi muri Reyo, muri APR, muri Kiyovu, muri Mukura hose. Ubwo nukuvuga ngo icyo usabwa we nukubara nanjye gusa. Nyemerera mukanya tuze guhura gato turebera mwandi makuru aza kubagezweho, tuneba liste y'abakinnyi kipe APR Football Club iza kuba yatwaye muri Sekafa Kagame Cup. Mukomeza mugire ibihe byiza.